Atinang lalwala balita na mag-overcharging Esfelapco. Dapat, tabalo, anong katahimikan deng Fernandino? Despite the fact natin kayong application, you cannot assume na upon yourself na itang rate ay yung i-impose me or yung i-charge me ka rin tao. That's why they were found out to have violated the guidelines. May penalty lang pa kung 21 million. For not complying with the guidelines. In-anticipate na ng ERCT na talagang siguro ating oras daw po ay approve on time. That's why migpalwal lang guidelines. Insofar as the aspect na nanoing improve mo. Siguro subject to some adjustment o kasi nung talagang linto naman na itang rate mapalyaring alwayta. But that's beside the point. At this time, yung issue tamo po is that the contracts is entered by Esfelapco during that 10-year period was actually ineligible. Of course, ating pang ongoing case yan so far as the EPSA is concerned. But that's expire na po June 25 ito. So during our last hearing, for the information of the public, which is somehow minsan bala mo maging yung contradictory yung Esfelapco Kenny, yung sinabi na at the time na may avail ketang regular competitive selection process kada po mag-end contract last December 2022, I'm sorry. Sabi na, kunya, nakmalyarin dumalang kay CSP. Ma-expose siya in 10,000 Fernando king WSM prices. That's why may EPSA ako may niya dyan certificate of exemption kayong DOE. Pero linto na, kaya ni puntalwing hearing yung sinabi na, yung mismong ERC kaya, I'm interested to know. Nag-expire na itang kaya kayong EPSA last June 25. Nakuha ko kukuha ang kuryente yan. Sinabi na po, WSM. So, WSM is a highly volatile market. The price is volatile. So far po until ma-finalize at kano ketang finalization process na ditang bayod ang kakontrata. At nila po bayong kakontrata yan for the PSA, regular PSA. So, ating makainyan Pero, bandang tauli, sabi mo, piningkukutang na ni ERC, matnamo, sasabihan nyo na ngapin na nakolinob ketang competitive bidding process, baka nita, alina kayo ma-expose ketang volatility. Nung alala po nga po ketang competitive selection process at kumala bigla kayong WSM, ma-expose lang ketang volatility. At bala mo, protection tamo, itay sasabihan na dapat yung milyari. Now, na mag-expire na last June 25, yung gagamitan tamo po is WSM price. Nung basa niya po yung decision or order pagkayantayan ng oras sa ini, there was an interesting portion or there's an interesting portion of the order na nung ka rin sasabyanan ng ERC. Nung palang sasabyan nyo na poprotektan nyo lang rin consumers, bakit at yung presyo, there was a time kaya ng pandemic, yung WSM, kababang-kababa. O talawa yung ginamit yung presyo yung ginamit yung presyo, nung itang kasunduan nyo kayong APRI. Ito yung metong ng kutang na ning decision. Kasi, kita pong early decision last March 3, if I'm not mistaken, linto po ka rin retang instances na mas matas siya in rate na ning provider kesa kitang WSM price. Makanya. That's why atin sasabihan kaya. Tatandaanan ko niyang hearing king council na may kapag-attend ko. Itang mumunan dile. Payawos na katamo nin sangguni ang panlunsod. Waritin lang pinresent ka rin, napapakit na mababayan dealing Esfelapco. Uli na ning atin lang 10-year contract nung ka rin. Mas mababadeng akakwaing kuryente niya pinela magtas aman one. Yes, but there was a portion in the decision where the instances of so many instances, around 108 instances yata. 108 instances na mas mababaya pa itang king WSM. Kapaka, imburi na ban sabihan maski pa atin lang kontrata ketang APRI nung mas mababaya itang ketang WSM.
pwede laring Because in principle na po ng electric pricing is providing the least cost manner. yapinin dapat tamo talagang tandaan na nini. Iya kasing makakabit keng epira lo itan eh. Naman po rin sabihin na ating kang kontrata, Kenny, dyan 10 years siya, itabuin kaya kang tok yan. Because all the time, you must adhere to the principle of least cost manner and whichever is lower. Kaya kitang argument na ning spell up ko kitang Kenny po, makabanggit siya Kenny, nasabihan na yakanu flexible. Actually, flexible yeah, because you will always seek for the lower price. And masanting pa pingkening order ay niya. As kukutaw na ERC, ninuwari talaga in poprotectionan mo, rin Consumer San Fernando, o in APRI. Kasi, sasabihan mo, poprotectionan may consumers from possible volatile prices like in WSM and all these things. O bakit? Kaya ba't sasabihan mo, pass-through charges lang mo? Eh di sana, may kiyabe ka rin consumers, singilan may in APRI. Kasi lito kayong desisyon ng ERC, overcharging niya. Wow. That's why po ng desisyon Kenny, spokesman na kaning kaya na ning APRI, aluwa ning consumers di San Fernando. Pero totoo naman. Sarana tambling. Ito to na kempa mag-research yo talagang komparame Pelco 1, Pelco 2. Bala mo lalto yung keng Angeles City Electric, bala mo lalto yung mas mura ing rate na ni sisingilan ng SPLAP ko ale. Tutoy ta chison at ketang mi nga labasan pang hearing keng sangguniang panlalawigan mi buklat mo naman pisasabihan yan. Makananuwari. Bayo mag-election. Makananuwari 2021. mititimbangan nga ra reni oto mialiwa kayo presyo ketang generation charge. Anya mi bukla iabi ka rin ketang pisasabihan na one rate, one province. At tatandaanan kita. Iko po dala rening electric cooperative na misanan tana ko bakantang makami anus tamo. Pwede naman ito eh. Bakantang mituklip yung pisasabihan na matas tamo uling pisasabihan na nitang ninulawari makipagbit kaya kayo ngara. Naning relasyon na ning APRI keng SPLAP ko. Imbaluta mo, ing APRI, yang kakontrata ng Apulong Banwa, ning SPLAP ko, ketang as power supplier na or energy supplier. Itang kumbaga, ing SPLAP ko, sasaliya mong kuryente supply keng APRI. Paling dulto na ing APRI, may itong yung karing maragula, pibanjan mo naman, keng spell up ko. Oo. Deng aboitis, ilang mikibandi, ketang APRI. Kay bat keng SPLAP ko, stockholder la. Okay. At kita mo namang maging Senate hearing, teori. Piningamanuan ko. Yapin ni Meging amano na mo namang Senator Rafi Tulfo. Mataram niya sinabi ka rin na imbestigano ka no, at pakibalwa ng masalese nung makanano itang maging relasyon da rin mga regula kumpanya nga rin na kambisa sabihan na energy supply, ila talagang big player. Mupin kaya naman depensa na ning SPLAP ko, naman mo makanita maging pulayin na ning business. Uling ila, pakikonsiderada taga na itang mas mababang rate. At pilit daw ni depensan, mas menos siya talaga rening consumer da. Kasi balo mo ning confusing na. Kasi panedang argument itang pass-through ya mo, dinala niya karela. Kasi ang argument natin, na the collected generation charges are mere pass-through charges, of which it gain no incentive or revenue kanu.